raro I te tirohanga te pirihimana o Aotearoa. Hari te mea ko te tangata noiho te raru, ara ko ngā tikanga o te tari, ko ngā ritenga a ngā kaimahi te raru. I tēnei tau, I tukuna te pirihimana o Aotearoa, he ripota ki te whakarite te tika me te mana orite I roto I te whakarato pirihimana. Kua pāngia te whānau o Eruera Tārena e te tika o tēnei. I te rā whakamutunga ki tō mātou kura, te kura kaupapa Māori o te whānau tahi, I te tautoko ētahi a mātou tamariki o rātou kaiako, ki te kawe, ki te uta, I ngā pauaka, ki te motoka. He pohehe no ētahi he kēnge ke nei tamariki, he tangata kino, I pohehe hoki I te mau pū. I te whenua tata ki te kura, a Pioneer Stadium, I kite I tētahi kai whakaatu I tēnei pūtākaro, hei pū. A nāna I karanga I te pirihimana, he raru nui mō ngā tamariki nei. Te kaupea ngā motoka I tai mai ki tō mātou kura, me te aro I ngā pū kia mātou tamariki. Awa, te kaumā rua pēr ngā pū. Ki te moiho koe ki nei tamariki, ki tērā kura, tō mātou kura, ka rongo koe I te aroha, I te manaakitanga, I ngā mātāpono, ngā ura o te iwi Māori. The police are the only mandated organisation in our society that are allowed to use force with our society. Ko tākuta Catherine Leonard, raua ko tōna rōpua Ihi Research, tētahi o ngā rōpū rangahau e toru I tūhura a Understanding Policing Delivery. Ai ki ai a maha ngā raraunga I tēnei mahi. The police are really have had to implement laws and legislation which by design have been racist. We know that Māori are overrepresented in use of force statistics. We know that they're more likely to be prosecuted when we've accounted for all other factors than, say, New Zealand European. So things are not equitable and fair. E ai kia tākuta Kraitiana Taiuru, mai te whanaketanga o ngā hangarau hou, nui ake te āwangawanga mō ngā take kaikiri. There was an element of bias and racism there, where the police would just take a photo of, essentially, brown kids, Māori kids, Pacific kids, and illegally put them in the system. My fear was, and still is, that images of Māori will be used to train facial recognition on Māori and Pacifica faces. If the police have all these photos of brown children, of Māori, it's likely they'll be used as part of the training aspect. Engari, e whakaai ana Leonard, ko te mea nui, ko te kanohi ki te kanohi. Police need to be able to listen and understand about the impacts of that and perhaps look at the way in which their policies and the institution is set up so that that doesn't happen again. Hara I te mea I hui hia no mātou ki te patu I te tangata, engari ke ia te whakatika-tika I ngā tikanga me ngā ritenga o ngā pirihimana. Ka puta te wahanga tuarua o te ripoata I mua I te mutunga o te tau, e aro ana ki ngā kōrero a te iwi I pāngia e te pirihimana. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.